Ini tuh jerklik le lang ni deh. Lang biu. Cinghon na cinghon pi. Cinghon pi. Lasi don mali tum nang li tum sampai pining Indian Kep Runner Kep Karbi Youth Festival Daktar langsung jujur lah non nini dola masih nang li tum ta bangun alir caman cipi don don mali tum. Dini? Kado kabe tawa. Ke barbo bonon. Aprang sih Karbi yang long arat don panstame karom pajerik lo karom. Top ini Indian Kep Runner Kep Karbi Youth Festival mate tara langsung anikan bang ason thot kacethang nai Karbi Anglong festival ke thenai adim non nelitum ani karik bepi ban sinelitum dampo lasi don mali tum puela ani karik lasi nitum west Karbi Anglong pen is Karbi Anglong ke bang pu di punu lasi pinong we long beach dua klam long ani karik hanta arjun lo nang alang li lun se pi kacethang nai lo non lom kacethang klong lun se pi lo lasi nilista mending arong pik lo lasi non nilitum bang rapet po lapen handak citong lapen nang don mali tum dei Karbi Youth Festival kelang dona korting jitu musame laru ka block fan ka support made light dapen share kipi phachuning rig lo mile hinpa masih pinong me citong lo nang don mali tum masih non nilitum nai bar po pulo longbi cidu aklam long wan ni karik phan ketang lo masih non bang ke nilitum nang ke bar po pulo masih toh masih hadak citong tro nang don mali tum dei nanti nih dengan apa api mah non ada sih nih yang ini lapen ke don mali litum long youtuber mati litum kem lapet youtuber bukan litala lapen alang bintang le introduction cipi pernah don mali tum yo so karena ini tuh aku kayak film dan populer aku mereka blog kan so masih original ta hungry kan apa ini channel nela yang become aspiring artist so nang ada banget masih become aspiring artist channel hungry dan thadon mari tum alang li hello laban ke lifana support du na son thot selang lifana support du na jang thu ke thai pono ni tum iskar biang lawan hilu mati di ni tum yang thu dan je thai pono ya non dak thiruni petrol pump ni tum yang thu dan thai pono oh last dan mali tum non bang ke ni tum israng bomlo ama tu sarven je tong lok le sar je lang sinarong par ani ta lung se polo asi to sarnang nali ta la ratu han che thalang tha langsung Indian Kep Runner Kep Karbi Youth Festival alamat kadom kado ke phanta pining Indian Kep Runner Kep so ke bayap alo nili tum tana che tong duni phansi chisik chadang pan wang bom lo jo amasi mohada le che tong thunang kado ke beta ningarong aje chipi dona nang kelelo biat nang kidud lo nili tum ta welcome to Taralangso Karbi Youth Festival nang kidud lo donatum nang ki kadom akai pil sepi joti derang pi asana ni pining arong aje bang ke Lapo hello mane ke lining samu track je kason pining ani lape ne non apor hoba ke insang samu thang ani domechit mana nama ke kasama dasi je nga kam ni tum la lun karili sunian hai ala inong tim sibion rokha tar ke ni ni hai by Thomas Scott kasi inong be da timir jing acha ta lo karili sunian kapudun jipian nasi chokong lo Jero perfect guys dan mari tum non bang tum Horen Tobi studio Horen Saren studio karik si haditu dan litum lunch pun bang sini litum ada juidam pun nanti ajo bang ke ani karik lun kilo na bang le ajo tu lun nanti mari deh anyarlen macam tong no
besar. Terus salah cuna itu nanti tahu. Oh kan. Oh dari mana cuna deh? Broiler thanti thanti. Cumi tani bu. Cumi tanah. Don mari tum normal ke SK konsertmenta Karbi Youth Festival long taralang selong tutong long. Kadam arutin manta. Sini big Karbi Keretang Karbi Pinang sumpo cik thang lete di ngarong pik. Bang tabu mana nih? Oh, Bang tabu. Bang dapo. Alam mang alira som video na imati bang se lasi. Ke bang tapara titilo. Handsome pe you. Alam lita handsome pio. Alang lagi handsome cala. Alang li hello ini tu malong nom nam kecil hangklong sami karik BP alang li non ini tu mapan cumes sana lo nai patlang pon pia prang ini tu malang li pan kacurowang tek ini tu poho ipak pen ini tu marcho pon lo nai. So people, please put your hands together for Miss Karik BP. Asal kita berbicara pita donatum. Kado kabe ya phanda arjo ke me kadam de ha. Arjuna le solo. Kado kabe de. Kadam don mari tum ninne kacing hornai ani Charlie Bon anda je tong lagi. Kadam. Kesalahan ni pinang beja juga. Nili ni ngarong pik anlo an ne ajak kiting pen thot Karbi Youth Festival long ke bang long ni mathar ke nang tu nong det po bon ko lo la COVID-19 na kisu pen mat hoppe da bang ke thang achiklusi kidu nang jia polo setamela abur akisu ke pat o joy ni amatsi la non mars achiklu bang sebi grong ining bangai hala so bangai abidet po bon pusi ka phiri ta dolo ining kareng no ta dolo setame ko do thukok lo joy ining arong pik an lo Laben ke betot lunse pian ti tong ban silok la ya. manai milik pi Manai milik ti tu. Ulang ka ya. Laben ke betot ti tong thelap ik lo ni ko beterang dia daging pinong we bangai churlo sala ik pinong we bangai romanche bang sala name sen ma we mangke langmi pik lo apen we mangke chanon to yan susi arong do pik kan do lo apen pinang we yan susi sidoji pot si lo tan si nong lo di listen pula chuni to yo yo anu surrender la rak si dolo kasala anu pinong we pene mesalang pedong we ta ningarong do lo nili nelun ni ga pastare garni laban gala nong we kapre galun se pi to man kelun arjudun bono thang the bon de pinong we thang the ningarong je bang pakala ga ningarong asi kerang pinap di golang la kerang we tum pulo teng te pu anu bang ke tarik phani silun po masih arjudun la okay kadam salah pinong we ke ningarong Nong hari pulo ni ngarong pik lo pakka boni pakka dam sai Sinon ke handsome boy ningarong pilo la sinon ancho dam po ancho elu blote lun po. nulun po ma Sing mere nga chatai lo. apa yang ke sar de la ya salah pinong we ke
Pining week ini kan ini program tuh itu apa lah? Namanya sih ta, mina juta kau jadi nih. Week aku nang tuntuli lo, pinam nih tang tuntuli po, nang li tang tuntuli.